Ja moram da kažem da Srbija jeste u svoj narod, da Srbija ne ostavlja svoj narod, da Srbija gleda u budućnost, da ponekad u životu donosimo odluke koje su teške, ali niti mi možemo bez svog naroda, niti naš narod može bez nas. I ja sam zahvalan vladiki Teodosiju na njegovom razumu, promišljanju, na pomoći i podršci koju pruža opstanku srpskog naroda na ovim prostorima, na tome što dobro razume da Srbija ne može sama, već da mora da sarađuje sa svima u svetu, na tome što razume da Srbija čini najviše što može i da će to činiti i u budućnosti za svoj narod. I to je ono što ja mogu da obećam i građanima Leposavića, iz Zubinog Potoka, iz Zvečana i Kosovske Mitrovice, ali i ljudima koji žive u Šilovu, Ranilugu, Gračanici, Goraždevcu, Velikoj Hoči, Štrpcu, svakom drugom mestu u kojem Srbi na Kosovu i Metohiji žive. Da li je neko mogao da vidi radost i sreću u mojim očima zbog Briselskog sporazuma? Nije, ali nisam došao da se bilo kome pravdam ili da menjam politiku koja postoji. Došao sam da razgovaram sa našim narodom, da kažem našim ljudima da ćemo biti uz njih i da kažem šta je ono što moramo da činimo u narednom periodu.